Marpanginoon kami tu guru nami asa barani ide honota ede ulang tahun nanti. Baru kami Ingrid supaya nemani Bapak Tua di sini untuk menghibur orang tua kita menyanyikan ulang tahun yang sudah 24 tahun. Adoran para dehon kue lansiaon pasatai matiki tu ketua panitia lau pasahanton sambutan mengucapkan selamat datang tu hita saluhutna na hadirson bila satu amang haka manalu Martoma Jomita Martoma Jomita amang Martoma Sakaina. Anong keunikan ni ulang tahun Tuluhali angka 24. Jemoloro angka tuluhali tulu Roma gulu-gulu. Dan gulu-gulu masaluna lansia tujuanon kapoparana. Amin. Amin mak. Jadi orang kebiro tanggal 24 tahun 2024 ke 24. So unik dong unik. Jadi mau lihat mak. Maulah pada Tuhata nggak dipepungui kita amang lotomuinan di Ingananon di bagas salas di Roha. Dapat dulu pas satu nama selamat ulang tahun ke-24 Badita Saluna. Masalah Tuhata di Tikion dan menyambut ulang tahun 20 tahun ke-24 lansia HKBP Kramajati. Nau masangapi kami inang Pandita Uluata dan Pandita Annapera, Dr. Annapera Pengaribuan. Nau pasang kami awang Pandita Oloan Sitohang MSC. Jadi molo dugrasi ba mantok mo maklum matok kamu. Molo nang gumaja ko buro nungain ayo muro suko ni. Jadi mau lihat mah tunggu saya nasro anani mubigi sa naki sohon jamita arahan dohot singot-singot dohot panungguli dohot pesan tuak kanong poso. Ima nakinabu jam unabot tami siyan jamita ni inang Pandita Uluata. Masalah seluruh namin ang mau lihat ma saya dipergugit Tuhan tamamu tujuanon tabba diperbisuhi kamu lau pasahato nakka hata nauli hata nadikat Tuhan bisa lu naruas ni HKBP kenapa jadi lugowi ma tuak kadung aku nam lansia narong dengan anon mau lihat ma totong di haroro muna amanami ketua seksi amanami sian Dewan Koinonia agamanami parhalalu naung lansia doh naso lansia rope naron tingaranon amanami penasehat ni lansia do Joshua maselas rohanami di hari deon do di hari tahun di rohanta lauro tingaranon lau bakalason naun 24 tahun na bagas kita marsaor do orienta di punguan lansia lububi madihamuna amanami do tinanami at udangan nami masailas rohanami amang do tamuinan di haroromuna tikyon na do tamu magbailas rohanami narohot tamu manuguli rohan ng pikiran namin madamuli ate tutuhata siyan lansia so kung nilokon ni inang nakitang marguna lansia master marguna lansia manangya ko na kaya nakon na ko parana jadi ima
nakinagabi sada si ihutihodotta gudang kaniwasak madokon dak marguna dan sina anggoy ng pandita ng madokon tung masay gudang ulaon natkos na dengkat tulan siya di pasa tuhata laho mabuad dia katangyang na poparana anak ko na pupuna do sudihita na marlasiroha dohon na marhulog roha. So ni Maria muna akan anak nami siyan pugod lang siyo na maringas ni roha hamuna to ro madapoto kami mabalas roha nami kami akan tujuan muna saya asa Panginoon mo niyan asa tung sehat aka amanamyon jadi tangyang mo na iba nagabi pasato kamu tutuhata asa pasato kami sa duhuna akalan siya ni Uriata hagabi keramat jation saya na boy si tatakon nami sa kami kanakon nami nung di parbulu-bulu manang disayangi akan itu tahun kita dah dulu waktu geleng saunari niya Panginoon namin batu muna kanakon nami tong matangnya ko kamu baik kamu malas rohanami kami akan nonglan siyaon asalnya gajang umur nami sehat bahagia do sudah keluarga. Selamat datang Madi Amuna lubawi yang katamu nami naramada foto kami saya tuat tama nama donga di Amuna tuat tama nama ngalio roha na pikiran muna nabui pasahato muna tu kami anon arong danon mungkin hata sabutas yan mewakili akau dengan nami mau lihat mari tuata mau lihat marang dia Amuna do keluarga saya lihat Tuhan tambah dia muai pasang daging nang di dua ka Amuna dohot kupar paparan munabi dia mau manang betul nami sautik nang perlu pasahaton nami di ita puasa di tahun 2024 tahun sangat sederhana tabahan ulang tahun bulan tahun ni bunga lansia di perpungan tu sadarion di perpesta tu sadarion Poland patumo kita ro dok mandok boleh ada tu hartai alai pas berita siya nakataon na satu nama umur 24 tahun bukan lansia di bagas tertikyon tahiri po anong dope na nagsidalan nata anong dope na nagsiparehat at tujuan on di sada de rohata naing itanyan mangibati mo na pasok kita sekaligus dohot mengunjungi panti sosial ni Hagabibi ima program ta di bulan naroon jala sekaligus mahita melepas rindu tuwa na pasok kita tunatorasta tuwa kasora-soranta narong di mo na pasok jadi tapay sederhanon asat pahipuhon di tapay kumasasaotik unang wala niyan nang nasuboy niyan jota ka artis paghimong kita alay tayi may biaya tayi asarong biaya talaho ma dapat to na pasugita do kekeluarga tanaro di boleh pasugit kami Panginoon no tu berbuat cara tasongonon ya berbuat cara non amak sinaga na parjulan non alay tapi marbona tao kita papungoda na din tasawati kamang laho biaya tatumo ni pasok ito na parjulan non di badalang formuliri matupak para sebangat tu bona taon sudi manok kita naroon sonon gue itu menurut Tony di formulir na parjul di formulir na parjul kapugumay na parjul na padua hon siyan anak kota siyan anak kota tunggu suratan oleh pesawat Zulu ikut di sahon di Zulu jadi itong masalah rohatan na pesonnya no bolo ipanagombar no wala jadi parjul nakingan tupak marang na tupak tama itu ulak tauta
Dapat dua kon sebagai anak kota. Asa Papungan lor, asa kontras para di Tasaluna, jadi kodido sana modal di hitan non di nama pestok kita. Jadi salina kalau kami di kita Tasaluna mau lihat gudang mau di kita, saya tuhan teman-teman dongan di kita tuh katikin negro, dia ka cita-cita tapi mana rencana di pada danat tanah tuh boleh masukin, saya tuh tomai dongan di tuhan kita. Horas mai Tasaluna. Bertemu Jointan ketua panitia. Wala tema dia menghap kamanalu. Noeng saat mahita tu pemotongan kue di jolo mama